har da ni go te WhatsApp no gon group wal bindinon group admino to kul video wane no wonno mo kay kan gona kalam tongme kama cin ku kan den in free wana video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam jama'a kulu matarango mataga ma arawon yak fo reno Omar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah matkanci ni na yi won kun vida ni kul kan gon group wal group admin o kul maka kan gon alwat fon gon kay won group admin ay wal bind gon group ni group wal linya partager boran se bay kul kan do aga nan ko fu dayno to WhatsApp o kan barma yan kan bay kul kan sanen liyadin samba bay kul kan ngana no furara dol kadda admira afo yadda am fur group ora gana am fur ifo seno wodi gonda mahimmanci wodi nga kamata na bay kul kan group admina am bay alwat fangon kan non group odin liya partage yatine bor fon nga gan ko furara kaka ko sobay ko foti yam sambaran sara to wodi magano wana yina yim tabaran se nim bay kul kan ci ndok bak fun won group ora gama no dama am fur group ora inshallah kama cin ku kan den so yim furi wana vidara halba igi furu wan vidara ing wana gal fandun kun tin wan channel na kan sintene kan say ne Zarma Tech TV dimanda ni sa abonné mana ni sa abonné aram bide partage ara wan jak fosine senga WhatsApp ra Facebook comment Telegram dir ko ten wan TikTok abonné mon go yon vida gona nim gunne hare profile picture mba yu wana photo abonné di please chere fo dimanda ni sa abonné mana ni sa abonné nim ka gan bor bine zon do manan nim bida partage bor hinki hin sa inshallah kama cin ku kan den im free wan vidara. Okay, mashallah matkanci nugo video so i free wana WhatsApp ora im ko group kara i go admi alal misali wana group phone ne ya cin so im furara i wana bon grupo so ngene acil matkanci na rango gidi zan tok furara nim ka nim na ne ba grupo hantumo bonno wal min de hankangi himanda nodin so nim candi kane o ganda matkanci nugo gidi zan tok hantum grupo mayo bon nim kane ganda nigdi group setting groupe les gras wala france naga num furara yatin zan tok furara yatin so ngi dine ganda num ka hal ganda na kan gidi gidan sa approve new ne na kan gidi gidan sa approve new num ka ne ma na zanin da na yatin gidi akan ni sa yatin when you turn on this admin must approve anyone who wanted to join the group wat kul kan tin wona dakane benamon bay kul kan bangum fur group ora dol kada admira afona approve adumo yafara afo yadda am furo ga am furo inshallah wona yida ka gonda matkam mahimmanci ma tabi wona jak posine sa seno yikandara se nemo no igna sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa